Met sy helder groen, turquoise en skel oranje vlekke is die Kaapse dwergverkleermannetjie waarskynlik Suid-Afrika se besgeklede trapsiekie. Hy is inheems in die Wes-Kaap en die klein reptieletjie se skoonheid is in pas met die kaleidoskoop van kleur van die streekse fynbos. Kathy Jordan en haar man Gary is die eienaars van 'n wynlandgoed buite Stellenbosch. Hulle is gek oor verkleurmannetjies. It was actually in sort of the early 90s that we noticed if we walked on the farm, in all the indigenous bushes, we noticed lots of little chameleons. What attracted you to them? Well, they're very interesting creatures. They're solitary, but they're difficult to see and difficult to find, so it became a little bit of a game with the children, like, where's Wally, trying to spot the chameleon. Sowel die mannetjies as die wyfies kan van kop tot stert tot langer as 15 cm groei. En hoewel hulle veral vir hul kleurvolle voorkoms bekend is, kan volwasse verkleurmannetjies aansienlik verskil in die intensiteit, verskeidenheid en patroon van hul kleure. Aanvanklik is dit moeilik om hulle raak te sien, maar hoe langer jy kyk en hoe meer jy kyk, hoe makliker is dit, dan pop hulle net so uit. Daar's een daarbo, hier's eenetjie hier. Die Jordans het seker gemaak hul tuin is 'n hemelse plek vir hierdie pragtige wesentjies, maar dis nie hoe dit oral gaan nie. Hoewel hulle nog nie as 'n bedreigde spesies geklassifiseer is nie, is die Kaapse dwergverkleurmannetjie in die moeilikheid. Professor Crystal Tolley van die Suid-Afrikaanse Biodiversiteitsinstituut het 13 jaar gelede uit Kanada hierheen gekom om die verkleurmannetjie te bestudeer. Most of their habitat has been transformed by human activities, so building of houses, shopping malls, roads, all things like that. The Cape Dwarf chameleon is in competition with 3-4 million people for space. Dit, tesame met landbou, beteken daar is min natuurlike ongerepte gebiede vir die verkleurmannetjie oor. How would you describe a pristine area for them? Well, actually, that's what we're trying to find out by doing this study. Crystal bestudeer die diere in en om Kaapstad. Dit beteken dat sy verkleurmannetjies uitsoek om klein senders te dra, sodat sy hulle weer kan opspoor. Die verkleurmannetjies word dan vrygelaat in digte bosse soos hierdie. En jy kan vir jouself dink, hulle is meesters van kamouflering, so sonder daai sendertjies gaan dit moeilik wees om hulle weer op te spoor. And then we can follow them through the day. And we're also mapping out the vegetation to try to understand which types of vegetation they're using, which they prefer. And that way we can make some recommendations for conservation when organizations like South African National Parks want to rehabilitate a site. We can give them the information they need that would be help to restore that site for chameleons. Sy sê die Kaapse dwergverkleurmannetjie het aangepas en kan buiten vir fynbos ook op 'n verskeidenheid ander plante leef. And we found out that when we measure the corresponding vegetation, that their limbs and their gripping strength matches the kind of vegetation that they're using. So not only do they have a certain size hand that allows them to grab it, but they have a certain kind of gripping strength that allows them to grab either big or small perches. Hulle het ook die grypkrag van sy staart gemeet, asook hoe ver hy kan strek wanneer hy hang. To resist predators grabbing them, or if another chameleon comes to fight with them, they need to hang on. Now, a lot of people have this belief that chameleons, you can find them in vineyards and they end up in your wine glass some way, somehow. Right. Does that actually happen? No, that doesn't actually happen. The chameleons don't utilize the vineyards like they do their natural habitat. In fact, they would avoid vineyards because the size of the perches is not suitable for them. Also, there's nothing to eat in the vineyards, especially if vineyards are using things like insecticides to keep the insects away. Verkleurmannetjies is meer geneig om op die plante aan die rand van die wingerde te bly. Kathy en Gary het verseker dat daar genoegsaam daarvan is deur inheemse gras en fynbos aan te plant. Maar steeds bekommer dat een deur 'n meganiese oesmasjien opgevang kan word, het hulle Crystal gevra om 'n paar toetse te doen. Crystal Tolley invented or designed these little harnesses that they attach to chameleons, and it was a really detailed scientific study. So they made the harnesses so that they could measure the force that we would take to take chameleons off the vines, and then they measured the force that it would take for machine harvesters to take the grapes off the bunches. Those automatic harvesters they're very sensitive, and they can be set to remove ripe grapes versus non-ripe grapes. So, they're not going to try to just rip everything off the vine.
including chameleons. So it's very, very remote, unlikely chance that it would happen. Awesome. Now I can enjoy a glass of red with a clear conscience. That's right. Die Kaapse dwergverkleermannetjie is duidelik baie spesiaal vir die Jordan familie. Soveel so dat hulle selfs 'n hele wynreeks na hierdie pragtige diertjies vernoem het. Maar dit gaan oor baie meer as net dit. Not so, Gary? We discovered there was absolutely no funding at all happening within South Africa, and that's why we started the Jordan Chameleon Research Bursary. To date, we've already put 5 PhD students through university. Alex Rebello is 'n honeurs dierkunde student. Hy werk saam met Crystal en sê hy het nog altyd 'n passie vir reptiele gehad. As a kid, we would have lots of lizards and things in our garden, as well as chameleons. Hy hoop dat hy deur meer van hulle te leer, dit moontlik sal regkry om hulle terug te lok na tuine, sodat toekomstige generasies ook die plesier kan hê om na hulle te kyk. Deur die opsporingsstelsel het ons op hierdie mannetjie afgekom en daar naby op 'n wyfie. Dit het gelyk asof sy dragtig was. The Cape Dwarf chameleon is part of the genus Bradipodium, and all species within this genus give live birth. Hierdie ongelooflike video van 'n Kaapse dwergverkleermannetjie wat geboorte skenk, is deur George en Arlene Webster ingestuur. Daar is eers gedink dat die spesifieke spesies voortplant wanneer eiers binne die liggaam uitbroei. Maar ondersoeke het gewys dat die kleintjies omhul is deur 'n eieragtige sagte membraan wat onmiddellik na geboorte afgewerp word. Die wyfie wat hier gesien word neem omtrent 15 minute om geboorte te gee en kan tussen 5 en 15 kleintjies op 'n slag voortbring. Die membraan sit aan die tak vas terwyl die kleintjie homself loswikkel. The chameleons are independent from the start, so they'll go off in their separate ways. Yeah, there's no parental care. Die kleintjies lyk soos die volwasse verkleermannetjies met gedempte kleure en is gewoonlik nie langer as 2 cm nie. Normaalweg is hulle maar stadig, vandaar die naam trapsiekies, maar hulle kan al pas versnel en 'n hele paar sentimeters per sekonde aflê, soos hierdie babietjie wat ons in Cathy en Gary se tuin gevind het. Die dingetjie was maar al te gretig om onder ons oë uit te kom. Daar word gemeen dat die verkleermannetjie met sy kenmerkende wikkelstappie vir sy prooi en vir roofdiere soos 'n ritselende blaar lyk. Daar is iets wat ons gewone mense kan doen om te help om die verkleermannetjie behoue te laat bly, en dis eenvoudig net deur die regte plantsoorte te plant waarin hulle tuis voel. The thing that's very bad for chameleons is just open grass. They don't like to cross it, so putting lots of bushes around, not just around the edge of the garden, but just everywhere, would be good for them. That way they can move through it. And then there's the babies that will prefer something else, because the babies have little teeny tiny feet, and they can't grab giant pieces of vegetation and giant stems of plants. They need a different kind of small vegetation, low and little. Dit sal baie hartseer wees as die Kaapse dwergverkleermannetjie weens 'n gebrek aan geskikte habitat, het sy instandhouding of die skepping daarvan vir ons verlore gaan en in die toekoms na hulle verwys word met daardie onheilspellende woord: uitgesterf.